Ngel sha se ha ching en madem ke ching yap. Hanget, boleh fifim ngai se. Pak bahaya benum ngen. Nrete bros ching em ngin hap shinyo tang tek pop. Berhikam bahajungi. Ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka District Skill Committee ka Eastern West Khasi Hills District kala play padba ya ka program subtrikti jong ka animal health worker ban aj hi kai kumno ban yada ya ka kot ka khya jong ki jingri jingdob ha ki than nongkandong jong ka district ka balongru kum shibanta ban penklan ya ka kamai ka kaji jong ki nongrep bat ki nongri jingri ya kani ka program aj hi kai bala pelong ha vocational training center manai la pentrekam da ka GCIIT society lingba ka jingbei pisa na ka Meghalaya State Skill Development Society jong ka sarkar Meghalaya shushu ya kani ka program aj hi kai la kershan ru da ka district skill committee ha ka jingatrai lang bat ka Meghalaya State Rural Livelihood Society jong ka Eastern West Khasi Hills district ha kani ka snipli la wan ban yadon lang da ka district training officer ka vocational training center and veterinary department ka Dr. MB Dingdo u skill development officer ka MSSDS jong ka district uba Samuel Lingdo nonglan u district mission manager ka MSRLS jong ka district uba R Karsentio but u managing director ka GCIIT society uba VW Nongse Nalor ki Nongsha hikai Kadang kami tim kami amba lada pikwa ya step hilang penyak marwe ngai lada pikwa penyak cengai gide banyak dekat lang dengan apa ba pension ya kani kum kasaki mentasi ba kani ka training kani di tengah dalam office cengai beri kani kani person kani training kan kani ya tingkat dan juga VTC manai HMPT department na kalian juga MSRLS pada juga Eastern West Khasi Hills district na kalian juga MSSDS Eastern West Khasi Hills district ringkat ru bagi sedang IJK ni pada registered society kabadi kanong implementnya kenika training tengap supaya baru kibaya dok ringkat ni hamtam yapi kita bilang sementa kenika training isno ba kenika training animal health worker haba putih kala an ai ka chakri ka barapa chekipa nong song joka de district dekat kentil kentu berpam na kalian coba kalau baka bagi stang yang kalian training mentah kasih tu ai baka kalian training kan lo kacing kelah kacing menjoki bat kacing yas ya ajirap chekipa nong song habedeki bat kirkomri sumari kiri jindi paper te ngasukuman sikut ba matasi ngai kami ya don ya poi siya training te isukuman sikut sisya ba katli baru katli bila itu ni kinambang masawan ni kinambang kibasawan ba ila ekloy ban lai eta por jongti sausan singi ban ya ten ya kani training te kinyan awai dei bat ka National Rural Livelihood Mission kuma kita ni ka nahlem ya train self groups bagi view bagi self te ka self ka jongi Coastal Level Federation ka jongi kadon ka kamram ka baga kakraw ha man ay ka sakri siya iway imang boss sa group ibadan haman na ki self bagan mereka desi ka jongi ito do khat kendai dili ki self ya hapro atli ki block mairang matara siya kini ki khat kendai dili ki self ki haban ay ki jeng sakri ki bapero per siya ki iway imang boss sa group kawai ya kecing sakri kabar silap banai kadai banai kecing sakri nanti kecing kersan ya kita kisah grup mamba kiba rijingri kibari snian kibari siar kibari masi telingba kasilaf kila identify ya kita kipashu saki amana kisilaf wakini kipashu saki kin ai kata kecing sakri kajing ban hikai sa group lane ban laragi pang ki stom ki jingri kumno bakin ai ta kajing irap la kade ki dawai
dan ni lah kadai haki nugi jing sumar ringkat baka jing terilang baka veterinary department. Dan haki Islam ki balada ni baka ni jing terikam jongi jong kasilaf ngi MSRS baka veterinary department ringkat baki ni pasyu saki kalau wala sibuan ba kata kajing mentoy haki Islam kita kilapun haki jing mentoy hami kidan ki pasyu saki hami ro ibala nang buat banai ibada nang ni kamera ta ibala nang buat banai ya kini ka artificial insemination ro kumbai itu lakat no la bon ma kita ki senang ki bala ai ka artificial insemination kilong successful kumbai 90% kilong successful ki senang ki pun ki kama wa ki senang ki sembai senang kilong ki ba wa mokia gani ka kawai na kita ki success stories kawai ya kedua kiwangi lalap bakata kajing tre jong ki pasyu sakir kat baka veterinary department bakni kawala sa kajing metoy ya ki salah group members bon ki salah group members jong babi iwi lacan baro ki babi jing ri risnya risi ar le khamtam te man kapor ki don kam ya kajing era ki don kam la tapang kesnyang ane la yo simpang ki siar ini ki pasyu sakir jong kila asi buat ba kajing era perkat ka veterinary department kila ni ai injection ni ai kita wai ni ai kita wai we kumtang terter kumjur rum dai tang kata kila le ro kila penile kila penle ro kita insurance kani kebadai baka pigri pig insurance te bon ki sel group member jungi limba kani ka insurance hoat ka don ka jing to agar kontrakam baka ni ka insurance awai dai baki claim sundai ladan buat mat ki sel group ro ki balayo jing motoy limba kan insurance hapor bagi yap kisnya limba kan insurance kilayo ka pisan na insurance mo ko masaw jar ye kan namta we isnya ru bayam tiga don si buat ba ka jing motoy te mendapat ringkat bat ka skill MSDS ringkat bat ka GSIT di menta ringkat bat ka kene ka veterinary training center hanya pin sayo cucuk kini kai kam benya lani ki kam ma sam snitela siput ba kijingkan dengan kalpat pi we bapin pensya skor bapin sngapa bapin persyang man suntu kijingkai we ladam suntu wanam lerang kan keli ben ya kanu bapin suntu kenapa bila dan makani ka training penlong sisa kita ki armah worker ki ba tebet ma mani arab ya ki longye long sab jungi ki bari jungi ha ki mana ki shnong ki tha jungi te limba ni ka training ni kerman ma hadir ka ni ka training ning saya namar ba ki mapi ki bala yo ya kan ka special training 45 days tingin saya perkat na kalian pa office hakano urkom bangin penun kami di ban yarap yaki salah group ki boker ya pat ko bitek abaki tre hakani ka masalah su boro ki pasyu saki ki batre bangi bun ki yo jingsiu na po masalah man ka banai ma ki soper wa ro ni mla man ai ka jingsiu ko man ka banai ba thik man ka banai dari bon sil ni persyang sisin lai banai ban siu lut ya kata ka service ka bagi pasyu saki krishi saki barfat ki jakadas ki batrai barka MSRS ni kerman ban ba kan training nang yo sibot ke di kai bat pinang la ban bentuk itu deh Senjata na pasyang dan hikay na babawi kalian ngayo ki resource person kebabian tama pi pakai kono pi siya mga hikay pi concentrate pa na live siya ko kanib siya malilay tabi mamiyali amta kaya nangiyo hikay tungin na siya tapi pinang hikay nangiyo hikay pinang he at katanyang siya pi na tip mo thì kata ka di gaway pinhapan scam hala dia ba dang hikay
nang sim kata jing hikai ngimiat pa banya pensangek ta yang ni tama obang aklem nang star labian ngam lale ran dei ini ne persang banikai kat bangin nyo ti ayo jble piawan kumni ngai chni ti ngai scam ki sapu singi lain kelas ni berpinjadan yang ni tingin si iwi but ngin siapa iwi mo tidak kita kijing kijing sistem kijing jenjang pihak bawah ini tambah di classes jauh pipat ni dong very strict pihak ya dan habis dan di ini persiapan banding kat begina tentang ada begini kita di training begini ai mengirim ai certificate di certificate begini ai yang badan baik bahaya di certificate dah semua lebih nama baru kan di ada certificate berpelapan yo ki bank loan pila per yo ini scheme jaka sarkar manakan ni yang tu ka make life yung CMLV ki kwa ye gitu ki bayar certificate ti apa pi bapin penyabu bahai certificate bapin yo nang ni tambah lagi yo nang ni ro ni hak access fi mo pilong ni em be wanong lengai banyak tak na pi piblapan yo nang tayo mesin nang blang nang ero pihak lada pim social ya batang mo kerabangin yo banya yalang biang ipi siya kata-kata pi yo cing hikai tapi sisi yo pi kandian pi oni ngamlang kan tak tingin nila deh mo tambang ngam buat pi bersangit tangan tangi buat bersama pi banyak beteng banyak trace hitam bersama ya kan nega cing hikai pi yo berkata sedikit kalau ai pi ru pi yo nang ni katakan dong jing mentoy pi tambahkan ni animal health worker ngi yaduna ki dokter ki veterinary field assistant jungi ti bandai chi nong kandang teng kakam mentang nak kya pala ki VFD jungi hadu ki na shu bandai ki ong teng le dispensary oh yo tong dawai tam mian nang banai dawai ti bantang pala yadan ma pi kum ni pan bapan hikai himangi ke department veterinary jungi pan ni yatoi banyak kemai ikut tenjopi bat dia khatken ada gidan kam bat pinya jara lem pidi nang tanah monai pidi nang tanah nokasen pidan ini imta ina oi tai dan nokasen te chiti ba tama kajing either way kan mau be kan nang be under the supervision of doctor veterinary dia kan certificate kalau IP pada kepada syam kiam ha bahkan bentoy pi kan mau berbuat hal ini certificate wadam casting nama kan ni syam kiam but kan bentoy pi lawe aga future jap pi. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे?
Style, bro. Style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। लेट्स गो गाइस, पार्टी टाइम। Skoda.